إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب التوحيد وأقول من ميدو واحدك من بابك باب الخوف من الشرك. شركو کے واہ کا انذار کربوم کے باب شرکو امدوگا अलगोन बिरवेति मुग वाहक कुरिंग इस्वेदी बाप तोगा तौहीद के माने की कोबा कमा तौहीद के मैकमा तौहीद के सोगो फाफत फुवेगेंदा वाहक बयान करम फौगा देमोति तौहीद के इदिकोलो एई शिरक के वाहक बयान करम मुग बाप एई तौहीद के कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मी कलिमा का मी देबावे सिमेने ए अल्लाह एकवंत कुरमाई ए एकवंत का नफी कुरा एम्मे कंतकु मी अदुरु रक्कातिरो तौहीद के कलिमा गमी देबावे सिमेनी गेंदे एमवीमा शिरुकु नफीनु कुरा कम गवान मेने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरा मे कम गनवान अल्लाह अलकम कुरि कम गवी नमस फुरतो मी बाबु का मुअल्लिफ इमाम मुहम्मद बिन वहाब रहमहुल्लाह गेन्ना फनी कि कुरान का आयत है इन्न अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिहि व यगफिरु मा दून ذلك लिमन यशा सूरत निसा के 40 अव्वनाय आदि हम सूरत के 7 का 16 आयतों का इसमें इबारत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान करबा इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिहि हम कशोर अल्लाह सुब्हानहु व तआला नुफुस सवाने अन युशरक बिहि इलाह शिरो कुरुम के फाफ व यगफिरु मा दून ذلك लिमन यशा आदि एनुम फाफता एक माने कि शिरो को फियवा एनुम फाफत एकलांगे इराद करबे अलक फुस्सवा देवे एमिवा मितांगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुमन इंजार देवा फेवनी शिरकु एई अलगुन में एम्मे बिरुगन जे फाफक एई शिरकु नुम कोम्मे फाफेक का एको अल्लाह सुब्हानहु व तआला बदल कुरियस कुरिंग इससे बयान करे बावतो का बयान करा फदाएं एनुम फाफेक एको शिरकु नुम फाफेक एको एई बोडु फाफेक कम गावियस एनुम फाफेक एको अल्लाह सुब्हानहु व तआला बदल कुरि माने कि एनुम फाफेक कुरा हाल तौबा नुवे अल्लाह बदल कुरि कम गावी नमेस शिरकु नुम कोम्मे फाफेक फुस्सोम के फुर्सत ओन्ना एकम शिरकु के फाफेक कुरा हाल एन तौबा नुवे मरुवज्जकम गवानमा इफद हालतु अल्लाह बदल को फिकम गवानमा इफद हालतु गेने की नरका के दायम देमि ओन्ना नमी एम्मे बोडा मीहा रक्कातिरि वांजे कमकी एम्मे बोडा मीहा समालु वांजे कमकी शिरकु मीहा एक्किबा मितांग अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कुरा मिवनी तौबा नुवे शिरकु को फाफा का मरवा मीहा गवा एई तौबा वेज्जिकम गवानमा कोम्मे फाफे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुस्सो आदे एई शिरकु को फाफा कम गावी नमेस आदि एनुम फाफे कम गावी नमेस कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुराफनी कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ तिमंग इलाहु अर्थक मितरें एबामे हुग नफ्सु तक फाफा इसराफ कुफा मिहुन्ना कलेग फान विदाल वाशे तिबामे हुग अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहमतु मायुस वाशे इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ हम कशोर अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुरिया फाफत के फुस्सो एम तौबा वेज्जिकम गवाना मशरू कुरुम ग फाफस अदि एनुम फाफत बसकलांग फुस्सो अदवा मितांग मी आयतु मुराद के शिरकु ग फाफ कुरा मिहकु ए फाफ इन तौबा नुवे एगोतु को मतीग अल्लाह बदल को फिकम गवाना मशरू कुरुम ग फाफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुस्सो अनुदवाना वा एनुम फाफ कुरा हालुगा तौबा नुवे उलेनिकों एना मारो देकम गावी नमेस एने की तौहीद ग अहलुरे कम गवाना मा इफा फुस्सम ग फुर्सत एनाय ओन्ना दे कोमस दुआ को एना सुवर्गे वन्नाने इब्न कसीर रहमहुल्लाह मिया तफसीर विदाल फवानी ला यगफिरु अन युशरक बिहि आयत मुराद के ए ला यगफिरु लिअब्दिन लकियहु व हुवा मुशरिक ए अल्लाह बदल कुरा अलकु बदल कुरा हालुगा शिरू कुरा मिहे गोतु
shirukuga amalege matiga hure maruwajjekam gane gmane kena marwamunda wagutuga shirukuga amale kokkon hure marwa wahakenno ena marwa wagutu ena baliwe endu gonnan erena shiruke amale fahare ganuko fanekamake ene ki shirukuga amalege matiga hunnami ei Allah subhanahu wa ta'ala fi wahim farataka nadurubunun kamuga winames adi him farataka ecche qurba kurun kamuga winames adi him farataka ghaibage kam da'wa kur kamuga winames shirukuge evves amalek qabul kura halu e amalek kuramungos e amalakun ei goskaman ena qabul noko tawba nuwe marwajjekam goanama emihok beleveni shiruku matiga hurimihek shiruku matiga hurimihek emihek belen ehma muradaki ena marwamun dahindu shirukuga amalege matiga demihutta ewagutu marwum wahakenno maneki shiruku kura mihegge halatuga emiha ein tawba nuwe waniko marwajjam emihega bunweni ei mushrikek ifada halatuga wayaghfiru ma du ifada halatuga emihega Allah faafa nufussawan wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha ei min adh-dhunubi liman yasha min ibadihi enum faafata Allah subhanahu wa ta'ala ekalang alta unter irada kurabbi alaka fussafan mitanga fahariga suwalo fedan irada kurabbi alaka fussafane oy basuluga muradaki ekalang fa fussan irada nukurabban fiya emiha kus narakaga daima demi onnan jehidane shirkunum faava kuramihum bes ekam ennum ayatul muradaki bodati faafatake ahulwerin e faafataka ekko tawbaanove Allah subhanahu wa ta'ala badalu ko fikam gawanama sunna jamaatuga aqidayaki eggotaki Allah subhanahu wa ta'ala ekalang fadlu antarikamu emihaki tauheeduga ahulwerikam gaviti e bodati faafata ekalang fussawa devvafa sida swargen ene weddo ekalang mashiyatu waka aneggotaki e faafatoge jaza devvuma narakya emihogu fonuwa narakage faafatu jaza dev mafawga denne ruwa fanakka suwargu weddew emima furtam halatuga ekalange iradu kuravi alaka e faafata fuswa devvima narake nogo sida suwargen ediye ei fuswa dev anem halatu ekalange e faafata fuswa no devva e faafata uquba narakan devwan iradu kuravima narake wadwa e faafata uquba libunima den anakka suwargu wedde em en halatuge faafata fussevi anen halatuga nufussage uquba devvi ekam dehalatu gas Thauheedh ga ahulwerekkam goanama kommes dukun ena suwargu onamuge fursat e bowe shiruku nuko gossikam ganekam shiruku ga amalaka gossikam goanama efadalategga enage ehen evves amale qabul nukurwe e walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun e baamihun shiruku revves e manaki rasul beka nabi beka shiruku revves e baamihun kula amarta baatil wegen dia la in ashrakta la yahbatanna amaluk kalege fan shiruku revves kale fan amalta bas baatil wane nema shiruku ga amalaka ko baddalu ko fiyam ena kuffa ehen evves amale Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurwa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ebamihum kongulun amalutan he amalutakkamungo ebamihum bala'un amalutak timang ilahu ballawa ei evves beenemenne beekarachchikum gatimang ilahu levvim emihum hitun warabbar he amalutak koggen warabbar sadaga koggen warabbar namadu koggen warabbar he okontakaga annailuga ena Allah shirukuram hegotuka baddalima emihum hitun sekundigen huriha bodati amalutan ei vaya buragen da echchikum Allah subhanahu wa ta'ala labane ege evves wazane buradane Allah ta'ala hadratuga qiyamah duhoga nuwana ei kafaru mehum amarta kitu Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurafon ek misalaki والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كافر عملته ميهم مثالك كسراب بقيعة سراب مكيني أوامن در مكيني يحسبه الظمآن ماء فم بوياغم فاميها هي قرآن درم فنر أي فنه بقيعة يحسبه الظمآن ماء كافر ميها بس مشرك ميها بس انا هي قرآن انا كفا وربار هيوملتهن اهم هيوملتوغ اميدوغ انا دتر قرآن يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه دين فينكم انا هي قرآن حسابا أن يرغى لم يجده شيئا ابسين تاغ نفنا امكن اوامن در අනෙක්කාස් තංගල දුර බලාර අනෙක්කාස් ෆෙන්නාන ෆෙන්ගඬ එන ෆෙම්බාගෙන් ෆෝරියම් අද ෆෙම්බාගෙන් නෙතස් ખાસકો ෆෙම් බොයාගෙන් ෆොරජාම එනේ කොම්මෙචි සසුර කරේ ෆෙන්කම එමෙකින අවාමෙන් දුර එහෙම එමිහුන්ගේ අමල්තෝග මිසාලකි අවාමෙන් දුරගේ මිසාල ඒ හිසාබ දායරුග එමිහුන් නුෆෙන්නාන එව්වස් මම්ෆායි
Qur'an he amalan emihun kurei fawati Allah subhanahu wa ta'ala emihunge amalutaka balla wode nuganna e bekar achchekam galawan ema shirkuge mi amalaki algon men emme boda samaluwe rakkater wanjene amalakayakun Allah subhanahu wa ta'ala badal ko fikam gawanama efida halatige emiheki na kamiyabuge awlori efoga dem muallif genna afoni surat ibrahim ge 30 fassanaye ei ibrahim alayhis salam kurbi dua ki Qur'an ga Allah ta'ala bayan kurafan eka efan vidalu ikama wajnubuni wa baniya an na'budu al asnam mi alaya wajnubuni manaki mi alaya wa baniya adi mi alage darifas kod an na'budu al asnam budan alakon kurumu rakkateri kurbande duru kurbande mitanga me ayatuge uslubaki budan alakon kuruma buduge budan alwakumuge farafiwa ehem farategga melag darifas ko labwande fe kurabwande wajnubuni wa baniya an na'budu al asnam mitanga ilmor midala fawani mi ayatun hagiyatuga algonmena warabod insare bedevva ei ibrahim alayhis salam ekadega ibrahim alayhis salama ekadega faanunge darifas kola budan alakon kuruma shirkuge birwarika otima ekadega faanunge nafswase shirkun rakkateri koddevvato ekadega faan darifas kola shirkun rakkateri koddevvato du'a ko ediwadagen fa otumun shirkuge nubakama sumpakama ehama evves miyakan amankan libigen wa kame nunkan ei yatun bedehkot ehna ibrahim alayhis salam ei tauheeduge bappe tauheeduge deenuge magad asasaki ibrahim alayhis salam ge dawat ena skud ekadega faan se ediwada gannawani ekadega faan darifas kolofes budan alukon kurumen ekkiwa ko devva ehm algon menges du'a ekkum gawanjeni algon mennai algon menge darifas kolofes budun maneke shirukun allah fiwa ehm farataka alukon kurumen ekkiba koreifa abaykam ga lavwato du'a korenjin fahareges algon men amille nafsuga maccan amankan dikenwana timanna menna shirukan nukurana timanna budak alukon nukurana eke ehen kandala nama emme ekashigam wa befulaki ibrahim alayhis salam henu se karefanus oti du'a kurabwa budan alukon kura mehekam ekefanu nulawat ema e shirukuge fitunei wara bodwegam wa fitune algon men kit Qur'an ga ayataka balafkum gawanama budan alukon kurmuga wahaka giterega bayin echi ei asnam kamuga anabba echi ei awsan kamuga bayan kuraf egodun mufassirun wahadakka kobata sanamak as-sanam ma kana manhutan ala suratin surage gota battan kuraifawa kommecheki soname den agona meke budu surage gota battan kure manage dire echeki sure gota battan kuraifa kommeche meke soname wal wathanu al wathanu meke yani ma kana mawdu'an ala ghairi dhalik al wathanu meke yani echeki sure ennu ehennames alukon kurave ech ei hilekkamu gavis ei komme battamakan hadaafur echikkamu gawinemes e echki miistakunge hittakuga alugatikumge haabaten hur echikkamu gawanama echwani wasanak ehmima kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna duruma angafati sonamaves adi wasanaves budaves adi budufiya ehm miistak alukon kura ehen echikkamu gawinemes ei faarekkam games gahikkam gawinemes duniyam hadaafur echikkamu gawinemes kommeches ei alukamge maana anna kommeche mistakun taqdis kura kommeche maakon hita kommechen ei komme battamakan hure echikkum gawinemes eti wannane wasanuge terek ehma kommehen me nukta ki eti waki insanage suraga not janawarage suraga hormenno nukta ki echki mistakun hiduga taqdis kure muqaddas kure echikkum gawanama eche begendani wasanuge terega alukum kurave buduge maanak mi imam at-tabari rahimahullah mujahidu kiban naqul qura basul efoga molle vidal fudu saraha gadal afani qultu timam boname waqad yusamma as-sanamu wasanan migodun sanam surekan hedifa wachevesei wasanekkamuga boneve manaki me sanama wasaneves kiyafan ei mistakun alkon qura echen e sure gotuga horjam ei wasanekeves kiyafane kama qala al-khalil ibrahim alayhis salam إنما تعبدون من دون الله أوثانا تبامهم الله تعالى فيواتي ألكم كراكم كشوري وسن تككشه
awsan ekanko emihun alukon kori budutakak ama sura bhattaage ibrahim faana qawmuga mihun alukon kori enas e sura mate budutaka ekay faanu devva faana namaki awsan qur'an ga bayan kor awsan e budak awsan es kiyafa nuata salame es kiyafa e amu manek wa yuqalu inna al-wathana a'ammu wa huwa qawi adi bunwe wasan ei aammu echke manake wasanuge terega budai budu fiyawa mistakun alukon kura huriha eche badeginde budai budu fiyawa mistakun alukon kura huriha tagiche wasanuge managa gimenigende egotun ei warugada manayekumuga enmurin bayan kura fal asnamu awsanun eme buda kiwes awsan kama anna al-qubur awsan ehni mistakun amegota mistakun alukon kura qaburta eiwes awsan mistakun alukon kura qaburtan eiwes awsan दुनिया के इस्लाम कौम का शिरक फदिर फे वरके मुस्लिमों को तो कामियादो में एंगिफावा बाय जमात तो गाहुलोरिन के हम गेफुल वरागन तवाफ कुराहिं बाय गबुर तो वशागे मिहुन तवाफ कुरे हजरुल अस्वद बुस्दे हैं मिहुन गबुर तक बुस्ती अगुमनगे मंजर दुशिंगम बाय वलीवरिन ने किया में बड़लाती मिहुन गबुर दशंग आसम हब्बुर गेफुल वरागन हब्बुर जहा Allah sajida qurahen gos gabur pyare sajida koffa migota ete baawar muslimun tu dawa qurame hun amalu kurun bade ena ei mushrike adi alakon kore farata ki wasane ei mi hekkam gaayenemes gahekkam gaayenemes adi tanekkam gaayenemes ei Allah subhanahu wa taala fiwa ehem farata ki alakon kurani ena semihum bis la ilaha illallah kiyawule enna se kalima ge murade emihun kenne itibe hon fenwada anwane India wadatas पाकिस्तान वडातस फेनवडानवाना मी मंजर वरगिना तफात दरबारत मी हदा फुट इंडिया का सोन्ना बीमा पल्ली किया तने एता वर बोर्ड मिस्कितेंगे ए मिस्कितु क्यारी गोन्ना गबुरे एता वरहागे मी तवाफ करा वशागे बुरे आदि एतना अगबनेंगे फावतुवा मुस्लिम नोंग हेम्मे बेसादे ए इंडिया को ए दीनें ए huriha dinen ekkoggen ule dine emin gabu kuragut by far auto exengerim fennane isa alayhis salam ge sura kam emin puna photo eginnan den buddha ge nota hindu kalange emin gabu kura kalange photo eginnan den innan makka gefulu ge photo eka masjid nabawi ge photo ek me team photo ekkoggen ule emin besule eden wana komme kalange behiyas emin libe got ei emin ge gabu kura usul nem kommes eggote dimawana kam balana hennes Allah subhanahu wa taala qabul qur'ane ekalaange ekkawanta kurunnon ebbes gote ekon mistakun jahil wegen gos e daraje mihunge wisdom afikur ossawan magumatin damun gos me christian utanaka wetana bade emihun ganna ganda fanikumage den gos aneka hindun utanaka wani metana gas bade emihun kurakama koffa den muslimun ne kiya me ole emihun bes daru kam ekkala kam me kurani bude waragen emi hindu mihun emburen mihun gabure waragen emburen ehem anehen tafaten non emihunge manzara balafiyan qura kantek emi budu washagen emburen emihun gaburu washagen emburen ehemba buriha men skurwe kal kandata mihun ehema egote mule mihun sule ekam min awuna dehiko den islam umme jahilo fammer tibe bulun hajj wadagen fiya umra wadagen feni wadagen nawane duniyege kankoluto ko muslimun as ettanaka evvegen ule eruga muslimunge diniya kandattakaamaduga gina muslimun jahilu fa member saudi den Allah rahmatun nikah kandattakun rakkatirika emboda lifa qawmukum ga wima ade warabas dani en nuniya mihun gefulu kare gos etanga dula mi bandu ungula dengas ibrahim alayhis salam maqam kare gos etanga etana sajida jaha ein barakan hasilkum ei warafon ada buri koshiganengei इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम को बहरान जावन कोशिगण एक तरह को सेम बरका हासिल को एक तरह सईद को ए दुआ को मदीना जियारत को फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गबूर फुलकार को एतनुगा ए सकरात जाए के फाण का तो कंकमैदी ए मी होंगे तौहीद पर बड़ खुराफी कंतत का दिन अबद जेनी मी होंगे फराक कर मी दुरपुरीमा सऊदी के मी होंदे के मी रोड़ियन निम्रने वहाबिन एका कंत कुरान එහෙම ඒ දවත දෙතරේක මොකද ඒ තෞහීදුගේ කන්තත්තක දෙතරේක උම්මේ වනි වර බොඩක් ජාහිලෝ ෆෙකම් ෆෙන්නාන එම්මේ බොඩ එම්මේ ගිනා මුස්ලිමුන් එව්වාතනෙක් හජ්ජුගේ මුසුම් තේකි වර ගිනා මිහුම් බිදෝයා ඛුරාෆාතුක අමලත කුරාති ෆෙන්නාන අදි මේ අකීදාගේ සවබුන් දා කොම් මෙතාකුම් හිලයා
veya echi geneskin geega hila pol bandage ei waki khassa barakatir echikum wedekigen ei enek by faran ega aqidata badalum gos e miha alkon kora hisaban e fentatte lagen fembo hisaban de bay mehum adi rajes be mehme bola alkon wargina me hajjaturuga daruga ham wargina buna pohoda gossa ebbes miha hilen echi nugenne ekama ko sama deterekum pennana mama him buna buna obas hila kol jiben lagen genna enak beenmagi shirukenno ennamas genes geega bandala artiman handa nak tarikh echi kurami ekam ehenneno enak hitugawas waki khassa qadar taqdisan e deveti egenne den yaamaduga khassa nazarakum ena dekem fara ihsan firin yoti aqida mulin goswe kharab umar ibn al-khattab allah taala anhu min hajar al-aswad bostewum vidalu basfulu wallahi inni a'lamu innaka hajarun la tanfa' wa la tadur allah gandi buna metimanne enge kadeki hilek la tanfa' wa la tadur kaleki ebbes gelme ebbes faada bas miheka devene chenune walaula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk timanna ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam kale bosdeti nudekun nama kale timanna kaleka boy nudinim ehm hilen example manfa nukuran e bostinu ngai alukame sharu kurafa ekkam ema ekeleng faano awgomana sharai gotu ekam kura angawa viti awgom hile alukon kurani kinu hila ez zamanegga me makka ge hingi hangurama egga makka deklo hangurama kuri mihum salajikanga dawlan ngeruga bihi ardu hila gengosgen suluge mihum fahum anekka gen siletene lafeni ete bawru halako warapodangi leinis or kudi kudi koltak hilage me aronna astu einna bodumen ei hajalas de hileno e itere kudi kudi miha gor ashak kawar ge eti kolgen hajalas de hila ete ekko feri hilenen irosam mehun to off kore kam danne molwa ke ebe fulum aqida ballawa vidalu miye alukam ekay fan koreviti korevun ei alukam aharman komme hila ege zaatuga ei aharman manfae me gellume dene chekkum wade kon ei islam dinuge aqida enno enas agon menge mi aqida meduga bay mi waraboda wani ghafil fege sawgun agon menge terega wes agon men tarihuga ni baawatuge nuba kantata wani hinga padimiyaras bay kantata ni hingam efoga شرع بدال فوني قال إبراهيم التيمي بدال فاوي من يأمن البلاء بعد إبراهيم كن يوم دن لفدين كاكو إبراهيم بفانا فوق مي بلاء وريكم أمامك لفاكم بنان مانه كيسيرو كيفانس كم بودو وداك إبراهيم بفانا فوق كاكو هي من ركعات ريكم أمامك لفاكم بنان فلا يأمر من الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل هم شركو عملك تيمان ويتين كم أمامك لبيكم نهنان جاهلكم منوي ei jahileke mane timanna shirku amalaka nufaabana kama ever yagin kame nafs deni jahilek konkamake jahilek min al ilmi billahi wa bima bu'itha bihi rasuluhu min tauhidihi en allah subhanahu wa ta'ala fonu rasuluna be fulun genne magoga ilma ameduge ene jahile fo evare en deha ko deni ekama gen ama kalipot ei rasul be kalum ekama kambodu wadagen fawati algon me ekama ma boda kambodu anchi دنگ نو اف حدیث کے امام احمد روایت کرا حدیث امام الطبراني البيهقي روایت کرا حدیث کی اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر තිමන් කලේග ෆානු තිබෑමි හොන්න එම්මෙ බිරුෆුලුගෙන් වඩා ගන්නවනි කුඩ ශිරුකා මෙදුගේ ශිරුක බේ දෙබෙක් ශිරුකුල් අස්ගර් අශිරුකුල් අස්ගර් අශිරුකුල් අක්බර් ඒ බොඩ ශිරුක් දෙවන බේගේ ශිරුකුල් අස්ගර් ඒ කුඩ ශිරුක් බය බේෆුලුන් අශිරුකුල් ඛෆී ඒව ශිරුකුව බයකම ගෙන්නවා ඒ ෆොරිෆා වශිරුක් බොඩ ශිරුක ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉලාහවන්තක මුගාමත රබ්බවන්තක මොනත් සිෆාතුග ඒකනාගේ එබ්වෙස් හයිසිතොග එබ්වෙස් ෆරාතේ බෑවරි කුරුම් efada shiruke pura miheki millatun bero famiye koda shirukuga faava bodati faavadaka pure bodu egembe maneki wakkan kurun zine kurun faafe boras bodu faafe koda shirukok ehna se shirukuga ahulu rinnaki kafir nanno murtad defa mihenno ehnim faavatoge muraduga koda shirukus mi muradu kurun ehna mes koda shirukugi bodu shirukam miham magufai kura etche mitanga ekem hadis kura fani akhwaf ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar තිමන් කලේක ෆාන තිබෑමෙ හුන්නන් එම්මෙ බිරුෆුලුගෙන් වඩා ගන්නවනි කුඩ ශිරුකුන් ෆසුයිල අන්හු දෙන් අස්සාබේකන් සුවාල් කරවි කොබාතෝ කුඩ ශිරුක සුවාල් කරවුන් හදීස් කරේ ෆකාල අර්රියා හදීස් කරවි එයි දෙක්කොන් තරිකම එයි දෙක්කොන් තරික මිහා කුරා හුරිහා අමලෙ
mod waki amalekkum ga winames Allah subhanahu wa ta'ala fiya em farataka dekkumuge visnu ei insana ki wara fasehan abadus timanu mihe nekkamuge timaaki molu mihekkamuge timage shakhsiyat wara boda dekkum insana tobiyatu ga honna kame ehema namaz kurikamuga aynemes zakat denkamuga aynemes rode fikamuga aynemes kommes dimadakum mi anekaya tima molukan dekkumuge kankam wara fasehan nafsuge tere wanna ehem bima nafsuge macchen e shirkuge nurakka atirikam bodi ehema wara boda samaluan jehek me timage nafsu efada kame fennakamuga wanama efada halate geoti nafsa dekola algon me hangurama kuran jifa purige salafus salih vedala fave timam menna emme ilaju kuran emme farwa kuran emme undagu gunone gawi timannu me gite ettana kun ragolu kollar wakisabukum fennana anekkavis kuma sehendimakum e dekkun terikam wadegen ulet me war faseha mihu magfura dekam adi evver bodam mihu magfura dekam me washaganti mihuna taarif kurum miha molokoro war bod mana kura afekkamenge ene khudu molo futta adi ehem mihun ena molokom mati kuran gos gajam fuppon gos ena war bod me ekkam gawan nem dekkun terikam ki war bodan algon men samalu rakatirwan jenakam rasulullah sallallahu alaihi wasallam evani ekefan emme boda kamboda wara ganone e dekkun terikam sawgun kamga bayan kuraba second rasul bekalun nak Allah subhanahu wa ta'ala angwa debwa foni komme rasul bekala gos e ummataka wadagin ebe fulunang e ummataka emme faada bodu goy emme heyo goy puriya gote boni dakwa debwa fahemme e ummataka emme nurakka terikam bodu goy wes ekefan woni dakwa debwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikan agmana bayan kodwa foni ekefan ummatan huri oga terikama ummata dimawdane musibat ka meduga ekefan kambodu wada gannawale boduka ekefan hadis qurafa ma ba'atha Allah min nabiyyin evs nabiyyin Allah subhanahu wa ta'ala fonwa fanwe illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum evs rasul beka nabi beka Allah fonwa fanwe ekadek fana engeve emmeha heyo amartak emehunna manfa kuran emmeha heyo amartak ge wahaka emehunna khabar dewa ekefana ka amur kurwa fa nuwa adi ebekalo ke emehunna ekamuge heyo khabarta devwa fa nuwa evs rasul beka Allah subhanahu wa ta'ala fonwa fa nuwe ehma emmeha khabarta ekefan wani algon menna devwa ama emme algon menna dimawan huri musibat takai algon menna huri nuba kantato khabarta bas man nabiy sallallahu alaihi wasallam wani algon menna khabar ko devwa denginna fa ibn mas'ud ge riwayat vidaluwi wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ماني ميها مرواه هندوغا اين مراها من انيرغا وهو يدعو من دون الله ندا الله سبحانه وتعالى فيوا اهم فرات اله اكون اين باوري كفكم غوانما باوري كراكم غوانما اهم فرات اين غواكو دعاكم علكم كراكم غوانما دخل النار اميك وناني نركش ميسما كوري مراد من مات وهو يدعو من دون الله ندا داخل النار مروى حالته معنی کین مروى ایرگا اینه کی اللہ فیوا ایم فراتن الہ گتگا اللہ افد گتگا بلاگم فوا کم گوانما این ونانی نرکے حدیث واکو امام بخاری الند ندگ معنی کی افد فرات ند معنی کی مسیل اللہ سبحانہ و تعالی افد اوس حیثیتکم ربوبیت الوهیت اسماء والصفات من ابس حیثیتکم اللہ سبحانہ و تعالی افد حیثیتن ابس فراتک دیفکم گوانما افد حالتک اینوانی اللہ ایکو ند اللہ ایکو مسیلن این بلاگم فامی ہے کہ شرک کا اہلوری ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الند الشبیہ شبیہ معنی کہ افد مثال جو افد فراتکم قبول کرو یقال فلان ند فلان بنوے مین میہ کی مین میہ کا افد میہ ونديده أي مثله مينا إفدا ميك مانا كينا مثالك ميك الدرجة ميك إهم الله سبحانه وتعالى قربا إبس كميك إكلاغي حقوا إبس علوكم إبس صفائك إبس سمركم الله لبنجي حسائي إهم فراتك الديفكم وقوانا إينا إهدي الله يكو ندك إفدا حالتك إينا من الله سبحانه وتعالى يكو إكلاغي إفدا إهم فراتك قبول قرآن الله تعالى أنقوا أفوني فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون البقره 22 آية
maanay Allah subhanahu wa ta'ala ekkum andadun take ekalaange effada gotu ahim faraatake waakama tibamihum nuhadash wa antum ta'lamun tibamihum dena tibe dengi no afane hadise ki wali muslimin an jabir muslim fanu farab muslim ge faratun riwayat fave jabir fan riwayat kur hadise mi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al jannah Allah baddal kura hinduga igmane ken marwa hinduga al shirku nuko marwajjikam gawanama dakhala al jannah emihe ko suwaru gwannane waman laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar Allah baddal kura hal imane ke marwa halu shirku ga amale kura halu marwajjikam gawanama dakhala an-nar emihe ko wannane narakesh me sama kuriyege hadis to muraduga man nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura hadis niga dekolo bayan ko man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah Allah baddal kura halu shirku nukura emihe gotu ga marwajjiyam emihe ko suwaru gwannan igmane ke emihe ko shiruku fiya den ko furi faafata ek gotaki Allah taala ek ko fussa de baba sida surgu weddo anek gotaki e faafata ka naraka ko ko ba devvava anek ka sambura surgu weddo ekom ge chance surgu wanum ge chance ene onna shiruku nukon ena marwe gossu jikum gawanama waman laqiyahu yushriku bi shay'in dakhala an-nar Allah baddal kura har shiruku ga amale ge mate ge marwe janama dem kitem baawar hewmale ko ekom ga sene ki naraka ge ahluwaren ene naraka ko nuni kunna ऐसा मालूम मेरे को फिलहाल निमाला निरात कुरविया अन्न हफ्ता में बाबू घोरी मैं मुहिम मसला तक आबे को तुम मालूम वाह दक्कानी هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.